Manazaretha amahle enkosini yakithi unyazi lwezulu ngithunywa obaba laba balapha eduze kwami bayangithuma bathi angiphathe inkonzo ngiyacela ezulwini nasezindlozini zalapha ekhaya nakulona obekade efunda lamazwi nalomthandazo ukuthi bangiboleke inkonzo. Amen. Yini ngisho kanjena na ngisho ngoba izinto zalapha ekhaya zonke zine agenda yakhona. I-agenda yalapha ekhaya umuntu uyathunywa njengoba nami ngithunyiwe nje kuthiwa ngime kule ndawo engimi kuyona. Ngesikhathi umuntu ethunywa kuthiwa bani uzosipha amazwi sicela usiphathele inkonzo. Leso sithunywa noma leso sigijimi esithunywayo khona amavesi ayaye awasho laphana phezulu uthi mangabe eqala athi umthandazo wesabatha yemini yesabatha mayibenhle wabayingcwele ebese lithi bandla makwandiswe kumphathi wenkonzo. Amen. Ngesikhathi lithi bandla makwandiswe kumphathi wenkonzo ingilozi zalapha ekhaya ziyabhala zibhala phansi ukuthi inkonzo izobe iphethwe uzibani bani. Ungakho ngithi ngiyacela ukuthi kulona kade efunda lamazwi akangiboleke inkonzo. Amen. Ngoba kuthunywe mina kuthunywa ngeke. Cela uNkulunkulu wakithi ongizalayo ukuba ngilekelele ame nami kule ndawo engimiswe kuyona ngoba kule ndawo lena ngiyaye ngicabanga kwesinye isikhathi ukuthi kufanele lapha kule ndawo kume abantu abanganazo izono kodwa ngoba uNkulunkulu emuhle ebathanda abantu bakhe futhi esibize ngalomkhosi wakhe omkhulu wesabatha lapho khona athi uma uze emkhosini wesabatha suke uzogezwa uzokwethulwa imithwalo yezifo nezono. Ayibonge Nkosi. Ebese ke umuntu onjengami uyamiswa kule ndawo kodwa yona kuma khona abantu abasuke bengcwele abanganayo inkohliso abanganawo amagqubu nomunye umuntu ongenayo futhi inhliziyo ecasuka kuze kushona ilanga. Kufanele abantu abanjalo kule ndawo kodwa ngiyazicelela uNkulunkulu wena uManazaretha noNkulunkulu wakithi ongizalayo ukuba ngilekelele kuba ngime kule ndawo ngibayifuza abayingcwele. Amen. Bese kuthi uNkulunkulu wena uManazaretha angenze ngibe uye nami ngibe naye abe mina ukuze ukuthi lokukhuluma azokuphaka esitsheni sakhe kuniphilise nina. Ayibonge Nkosi. Ngoba nina nilindele izwi lomuntu kodwa nilindele izwi likaShembe kuphela. Amen. Ngicela ubaba uSibiya ngifundele la
ehlabelelweni zamaNazaretha lapha empedeshweni wesabatha angiqalele ku-8 ebese eqa aye ku-11 no-12 no-13 no-14 emva kwakhe uzabe sesicela ingoma yokukhonga uNkulunkulu nesihlabelelo sama-8 nesishiyagalombili. Verse 8. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi ngokuba isihlangu sikaJehova siyangivikela ngenxa yomsa wakhe. Uyena wendlala isithebe somsa wakhe ebusweni bami, wangijabulisa phambi kwezitha zami, wagcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Impela okuhle nomusa kuyangilandela mhla yonke ukuphila kwami, yawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheli kwey'nsuku zami. Khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyawuhlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwey'nsuku zakho. Ungaphutha ukumkhonza uJehova uThixo wakho ngale mina kuvuse ngaye ebuthongweni obewulele ungenalwazi ukuthi uzawubuye uvuke yini. Khonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawonke umphefumulo wakho ngokaJehova. Khonza ukumthanda noma uhamba endleleni mkhonze ngokuba ekuhambeni kwakho uludo lokuhamba kwakho noma uhlezi endlini yakho emini khonze. Amen. Amashumi-8 nesishiyagalombili 88. Eza nini nina sizwe nonke awusiye ekuphakame awusiyogcotshwa
Nazareth engcwele ngisho kimi leli verse ngiyacabange ukuthi hleze likhuluma nami leli verse ukuthi mfana wakangiba njengoba uyizuzile wena inhlanhla yokuba uhambe noshembe usaphila emhlabeni abazali bakho abangazange bayizuze inhlanhla yokuthi babone ushembe bese khona lapha emhlabeni wena mfana wakangiba njengoba uyizuzile inhlanhla yokubona uNkulunkulu nokuhamba nje naye usaphila emhlabeni uzoya yini lapha ekhaya labayingcwele na lapho ushemba sikholela khona ngoba kukhona into uNkulunkulu wayikhuluma nami ahlale ekhuluma nami izinsuku zonke njalo ngamasabatha ethini lento ahlale ekhuluma nami njalo ngamasabatha awuphinde lapho kwasibili lapha ku11 khumbula ukuthi wenza isivumelwano verse 11 khumbula ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi awuhlala endlini kaJehova kuze bese kupheli kweinsuku zakho ungaphutha ukumkhonza awusho lapho ngizwe ngaphutha ukumkhonza uJehova uThixo wakho ngale mina kuvuse ngayo ebuthongweni obewulele ungenalwazi ukuthi uzawubuye uvuke yini uma ngingabuza manje ngithi ubani lapha phakathi kwethu okwaziye endlini yakhe ukubamba umthandazo wokulala nomthandazo wokuvuka nomthandazo ka12 noka4 ekuseni uma ngingabuza lapha ngithi bangaka abantu abakwazi ukugcina lezo zikhathi mhlambe bayemvushwana ngoba nonosizi lomthandazo yonke lezi igaba akakwazi ukuyibamba zonke ziyamehlula omunye mhlawumbe sezimehluliswa ukuthi ithemba kuya lisekho sekuphelile kodwa yena uNkulunkulu ukhulumile eNazaretha uthi njengoba wena uvumile ukuthi wena uzaba umntwana wami nansi indaba engikukhumbuza yona ukuthi ungakhohlwa ukuthi wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyawuhlala endlini kaJehova kuze bese kuphelele kwensuku zakho manje mina ngiyazibuza nawe zibuze ukuthi njengoba uNkulunkulu engiyaleza lo myalezo sizawuya indona kuleli phezulu lakhe na verse 5 Ndlelande akabulali
qinisile ngithi uma ube nenhlanhla yawungazikhohlwa lezi ikhathi yawungazilibali lezi ikhathi kaNkulunkulu noma ngabe uthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo unyazi lwembethe umzimba wesithathu uthi noma ngabe uhamba kuphi kodwa uma ngabe uthandaza usho ngenhliziyo uthi uNkulunkulu ngilapha hamba nami lo uNkulunkulu uyezwa uthi niyezwa na uthi uyezwa lo uNkulunkulu nebala ke uyezwa maNazaretha ngoba njengoba silapha njena size kuye uyasibona nje amaNazaretha ayibonga Nkosi manje uma ngesikhathi zonke uzihlupha usizi kuwe liyaqhela kancane kancane lugcina liphela kodwa mangalibala kumbabaza ngibabaza udumo lwakhe nobuhle bakhe nobukhulu bakhe nobubanzi bakhe lapha ekhaya indawo kaNkulunkulu ayibonga Nkosi lapho khona uSathana angangeni khona lapho khona uNkulunkulu athi la lowo muzi esiya lokhu kuhlabelela esihlabelelayo lapha kuhlatshelelwe ezulwini njengoba ngikhuluma nani omdala wensuku uyajabula ngathi njengoba silapha uyeka yonke into wazolalela wathi yeke ubuhle bensimi yakho ngakho ukuza kwakho lapha nokuza kwami lapha ungakwenza into encane ungamdeleli futhi ngoba kuyinto enkulu edlula zonke izinto njengoba ngilapha njena ulapha njena nawe abazali bakho bathokoza kakhulu
bathi kumyaza sisize ingane yethu yasiyela kobabazi uNkulunkulu lo thina singakwazanga ukumdumisa sisaphila emhlabeni. Ngithi ke kuwena ngikumisa idolo umuntu kaNkulunkulu nami ngiyasimisa idolo lokuba ngingakhohlwa ngingakudeleli ukuba khona lapha kule ndawo kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthe ukukhumbula ayeleni verse Nazareth khumbula ukuthi wenze isivumelwano noNkulunkulu uJehova ukuthi uyawuhlala endlini yakhe kuze kube sensukwini zokuphila kuze kube phakade. Yabona njengoba silapha nje omubi ulapha ngaphandle akakwazi ukungena lana ngoba le ndawo indawo kaShembe ingcwele ibongosi. Uyabona njengoba silapha nje nathina sizinguluzi zasezulwini kayibongosi. Njengoba siqoke kanjena nje sibethe ezimhlophe zakho uNkulunkulu sizingilozi kayibongosi. Angazi ke ukuthi seyiwo ini lamaNazaretha ayekhona kuqala ayengayidli okucishe ngaphahluka cishe ngaphahluka khona isilwane khona ukudla othi ma ungakhuluma ngakho kubantu uthi abantu ushembe wathi akayifuni lena bethi uyabheda lo Mshumayeli awuzwa seqalile inhliziyo ziyalobiza njengoba kuJuly nje uzobubona uma uNkulunkulu ungenzeka vale ngeviki elizayo mangenzeka vale uzobubona lapha kwaMontros laphana khona indoda laphana efake ubhothayi imile laphana omhlophe uthola namakoti bethu lapha icholo ziyibovu lapha sibambula yini bona uthi moko qhachita hayi maNazaretha sibe sonyazi nayibonkosi njengoba silapha wonke umuntu akafaca-ke kayibonkosi sibe nenhlanhla bese uNkulunkulu hayi besonyazini maNazaretha hayi besisonyazini uyezwa nje ngakho ngicela ukubuza ukuthi sonke lapha sihambile ukungena umdedele ebebehambile abaphambizana abebekhona nje behambile abaphambizana abebengahambile nithi bangenisele ubani obaba benu umdedele uma ngabe ubungahambile uthi wena abakho abazali abantu bakini ubani obangenisile lapha kuleli yasango lapha lafike kumiwe khona bese uyaqala umfundisi ubani wamfundisi kami nawo angakubuka ngcono kuyathandazwa umfundisi bese uyaqala lo okhulumayo athi umthethela ngene singena na usulu senza ngakhona ngaleso sikhathi kusho njalo la ingilozi isuke zimile nabo bonke abantu abangasekho emhlabeni bemile laphana ingilozi isuke ziphethe amabhuku amakhulu zithi wena mayengekho ingane yakini ekhona lapha njengoba ungayile njena ingilozi ithi ayibuyelana emuva zikho ingane zini la khuluma isibili uma ngabe bungayile lapha umdedele abantu bakini abangenanga
emhlanganweni kaJulayi bakhatha usizi sebeze bayizindimbane lapha bagcotshwa yilabo abakhona abaphilayo. Hayi uNkulunkulu akasipha amandla ukuthi lo mthandazo lo mhlangano omkhulu kangaka osukungeniswa laphana singawuluzi. uNkulunkulu asipha amandla asipha imali ukuba sigibele nalabo abanemoto banoba umuntu mayefika akekho nje mina umuntu wakwafika wathi anginayo imali kodwa ngifika ungenisa umdedele. Lapha ekhaya ngithe enganeni yakithi khona ingane yakithi ngithi awuntombi yami njengoba usuyahamba esikoleni Egoli wozibongela ukuba khona lapha ngoba laphana kukhona inkonzo yeintombi ehanjwa izintombi yaseNtanda. Uma ingane yakho mfowethu mayengane yakho nkosikazi yakithi ungakazi uyihambise kuleyo liyahamba ungakazi uyiphe leya nkonzo uthi izokuthola kanjani ukukhona, izowathola kanjani amandla okuhamba kulokhu kuhamba na ngoba indawo nendawo yalapha ekhaya iney'ngilozi zakhona eyiloba abantu ukuthi ufikile kule nkonzo esikubhala phansi. Uyayazi yini uma ungayihambisa ingane yakho ukuthi iyiphi ingilozi yakumvikela emanqeni nasemabhubesini angayihlwitha ngoba hleze ivikelwe yileyo ngilozi leyo yokuthi yake yanyathela entanda. Ngithi-ke enganeni yakithi ngokubonga ntombi yakithi kuba khona lapha nokuthi nje ukwazi ukuhamba uzuyofika entanda ngoba kungenzeka abayitholile inhlanhla ukuthi babe sentanda namhlanje kulonyaka ngonyaka ozayo bangabe besakwazi ukulithola lelo thuba. Bavenjwe yini? Bahlwithwe womungu nabahlwithi ibhubesi ngoba kukhona amabhubesi lapha eminyango abhekelezi lobubuhle lobumbethwe njengobubona nje bembozile ubuhle lobu basezulwini ubungcwele lobu basezulwini lapho khona uNkulunkulu athi lapha kuzophuma abantwana bazokungidumisa mina lapha kulobu bungcwele kuzophuma umfundisi kuzophuma umshumayeli kuzophuma umkhokheli kuzophuma umvangeli. Uma kungenzeka kahlwithwe lelo dimoni leso sona nalelo cala libhalwa kubani? Bhala kuye, cha bhala kuye, bhala kumzali wakho, bhala umzali wakhe ngoba akazange amfundise ukuhamba kwalapha ekhaya. Khona indaba angazi-ke lapha emva kwami ukuthi asekhona enamanqe acabanga ukungcolisa lensimi kaShem. Ngizomkhokhela usho ngelincane izwi ukuthi agcwele. Ngabe kunjalo yini madoda? Ngabe kunjalo yini? Hayi mangabe kukhona insizwa eyenza kanjalo yenza isono ngoba ngeke ibonane noShembe kwelizayo. Cha lutho noma ngabe uyathanda ithenye insizwa yafika lapha uNkulunkulu khona lapho enyazini maNazaretha. Uma ifika lapha onyazini isabizwa ngothiko lwenkosazana Nkosi ngiyagula kodwa ukugula kwami kangisindi futhi kangiphili. Ngikhuluma ngalabo abalapha ngemva kwami ukuthi mangenzeka akhona namanqe lapho singamanqe nithina lana noma sizinsizwa zenhlanzeko. Amen. Hayi ngicela ameni osidudla ngoba ngiyazi ukuthi nina nizinsizwa zenhlanzeko, nina nizinsizwa ezingcwele. Ngakho abantu abangcwele basingenisa kanjani ekungcoleni na? Ethi lensizwa Nkosi kangiphili futhi angifi.
ngithi Nkosi mangilele ngibona umoya wami ufanele uphume ebese ngibona kwehla imvunulo yeintombi kwehla imvunulo lapha phambi kwami yamakhosazana manje Nkosi ngithi angizokubika lokho ngoba ngikwazi ukuthi kusho ukuthini othi uNkulunkulu hey wena ngithi inzalo lapha ekhaya eNazaretha ithi lenhlasi uthi yebo baba kunjalo uyahamba yini lenkonzo inabasho na yebo Nkosi yamakhosi ngiyahamba Bawufike wenzeni lapha nama kule nkonzo inabasho yini ufike uyenze kuyona izithelo zokulunga ona uthi Nkosi yami uyahiqiza uthi lalela hamba ngizofika ekhaya lakho uma ube nenhlanhla uzawusinda kodwa mangenzeka kuhambe naleli phupho elikuhluphayo njalo elifikayo kuwe ngeke sibonane nawe kwelisayo wase hamba lo mfana bele ekhaya wahamba lo mfana wabela kubo mayifika kubo lase kuyabuya lephupho ekulaleni kwakhe uthi uNkulunkulu uyabona wena usuke lapha ekhaya uthi yakwinabasho uthi uma usufikile lapha kwinabasho usufika uqomisa fika uqomise kulezi ngane lezi zaseNazaretha mawusuqomisile kulezi ngane ebese uthatha umntombazo qeda wena umntombazo njengoba lezi ngane zizile lapha kunabasho zicelile kubazali bazo zacela imali ukuba zigitshezwe zihambe zemhlanganweni ngoba laba bantu abakasebenzi indawo ade khuluma umkhokheli uthi nanga abantu abangaku organize transport amen ngoba laba bantu basebancane futhi abasebenzi indawo uthi ngesikhathi laba bantwana becela imali kubazali babo bebanika beza lapha emkhosini wenabasho wena ufika wena ubusubona ukuthi wena fanele ufike uqomise kibo wayabona lemvunulo yabo eyehlayo ilokhu yehla njalo yehla lapha phambi kobuso bakho ngesikhathi usubenzile lo mkhuba yakho eniyeni bekhona nabo babuya imvunulo bengasayigqoki bese beyithatha imvunulo yabo boyibheka beyipaka emaposmendini yayibona hlasuthi isona sisenzayo esontweni liyasibona yini isona esisenzayo hayi ngicela uameno isidudla ngoba la emva kwamkhokheli maningi nje amaduku iningi mkhokheli qhamuka la aqhamuki kwingunguluzi yangaphandle andile amaduku lapha emva kwamkhokheli leli bandla likhula ngesivinini esishesha ngendlela eyisimanga uma ungabuza one by one ukuthi ubani okwenzeka kanjena akazi ukwenzeka yini ukuthi akhombe lapha ngemva kwami na
ongiphendula umuntu angaphendule emaPentecost kodwa ukuthi uNkulunkulu uyabona asiyokubonana nawe la nakwenzayo ngoba wona umsebenzi wakho nansi inkinga la ikhona Mshumayeli uma lezi insizwe lapha ngemva kwami zona lo ungcwele uyaye athi wemakhosazana vulani indlebe nizwe bayaye bathi kokhela uma eseyenzile lo mkhuba yakhe wayonisa lengane waphela ngalengane kwathi nya u5 minutes mhlambe mningi waphela ngalengane kwathi nya wayithatha imvunulo wahamba wayibhaka emaposmendini kubo base bayalamba abazali balengane bangabe besazi ukuthi bazobeletha kubani mabe emhlanganweni ngoba phela wena uyisoka lamanyala uyisoka wena lamanyala ngoba uyisoka lamanyala yini ungangcolisi lezi zinto ngaphandle ibhema kwaye kunokuthi uzongcolisa lezi kaShembe na Nkosi yamngeli ithemba lami nakho senguqe phambi kwakho awozake useyonile insimu kaShembe kwaphela ngovoyizana kuzohlala kuhlale isikhathi Mshumayeli bakhokheli ebese kufika isikhathi sokuthi manje usefuna ukuganwa ufuna ukwakha umuzi kayise uma ufika leso sikhathi bese uyaqala uyacabanga uthi kambe na ngona leyangane yasekuthini esontweni ngona leyangane yasekuthini esontweni mangathatha yona kambe ngiyenza inkosikazi kungalunga ibisithi inhliziyo yakhe hayi ngeke kulunge ukuthi uthathe le ntombi le nkosazana owathatha umntombi bayo phansi kwaleli bridge noma kwinabasho ebhasini ngani na ngoba ucabanga amaqhinga akhe arobhe ngayo lenkosazana ukuthi vume bayezwa bamncane ucabanga amaqhinga akhe arobhe ngayo lenkosazana ukuthi ikwazi ukuthi ivule isipaya sikayise isivule lapha ehlathini uthi kambe njengoba ngayirobha kanjena lenkosazana uma esewunkosikazi wakithi ngeke ukukhambenya inkunzi njengami ngeke ukukhamuka enye inkunzi njengami ibisifika ikhuluma lokho yakukhuluma engakukhuluma kule nkosazana ngeke nivume ngoba izovuma ebese answer kuyena ithi hayi uzovuma hayi ngeke ngizamthinta ngizamfuna
angihambe ngiyofuna omunye ophelele. Ningakhohlwa nhlalisuthi ukuthi lo muzi esiya lo muntu ngoba lawa masu engawasebenzisa kule nkosazana kuyofike uqhamuka omunye uClevo njengami akhulume lokhu kukhuluma ebese uyavuma esewunkosikazi wami lapha ekhaya. Ngakho ke i-answer yakhe bisithi no angisamthinti. Uma ngabe ithi ke i-answer yakho no awusamthinti uthi akathinti ubani? Ngiyabuza. Umuntu aphendule mayiphethe inkonzo. Wongitshela lapha ngaphandle ukuthi uthi ke athinti ubani ngoba phela wena awusayisondezi kuyena. Awusayisondezi kuyena uthi ngeke ngisamthinta ngoba wavuma ubugebenga ngimzela nabo wavula isibaya sikayise lapha phansi kwebridge. Uthi ke uzothatha ubani? Awusho Nhlasuthi, awungitshela Nhlasuthi mina ngizohamba ngiyotshela Mshema ukuthi uthe cha akazi umthatha njena uthi awusamfuni wena ukuthi uzothatha opheleleyo uthi lo owenziwe uyu ukuthi angaphelele uthi akathatha ubani? Sekwenzekile ke ntombi yakithi Nazareth, sekwenzekile lakubamba lelo sho, lakubamba lelo bhadi, yakufika leyo nkinga, zakufika lezo ilingo, zakufika leso sono esibamba wonke umuntu ophilayo emhlabeni. Sesikubambileke manje. Uma sesikubambile uthi uNkulunkulu nanti ibhentshi leno intombi zentethelelo. Sekufika ubamdlela Mhlambululi. Sekufika nangu baba uMhlambululi. Uza kimi, uza kuwe ntombi yami, mhlambe uno 18. Mhlambe uno 19. Uthi ngicela ukuba ngizokuhlambulula ngikwenza unkosikazi. Usuthi wena hayi. Dale kane mina umuntu ongangobaba. Ngane mina ikhehla. Kani ikhehla into nemina lezimhlophe lwesizwe singahamba nakusasa. Ngeke mina ngikane lo muntu lo. Angitholise bamhle. Inganisa ngawe ngoba ngiyakwazi. Nyazi ngeke ungishaya libonge igama lonyazi. Ngeke mina ngikane mina umuntu ongangobaba. Cha uzokana bani? Imuphi phela ozomgana ngoba lo kwenze ukuthi ube nje untanga yenu kuyakubalekela manje. Uyakubalekela manje na uthi cha usumlilo kuyena usungamalahla usathinteki. Usuba sathi uyikhuhla ngaye hayi akasathintwa.
uyavunula ngapha yena uyavunula ushaya umgidaza aqethuke bulala nezigubhu ngapha siyabhoboka igubhu ngapha wena uhleli ngale indaba yakho vele siphelile siyafika phela siyafika ningixolele manazarethe uma ukuthi inkonzo yami ayinhle kodwa uNkulunkulu ungiphe yona ayibonga Nkosi ngoba inkolo njengoba ikhula nje kangaka ikhula nobubi bayo nezilingo ziyaya ngokuya zibe siyanda mina bengithi mkhokheli ayiphele lo nkonzo ukuthi athi undodakazi wami cha ngeke mina ngigane umuntu ongangobaba kanabani ezimshile zenyameni uthi umkhokheli uzogana bani ngoba zikushiyile eziyencemeni hayi kusho umkhokheli akushongo mina akushongo mina kusho umkhokheli angeke kusho wena mkhokheli amen lapha kuqala kule nkonzo ubethi mangabe ingane yakho mfowethu yehlulekile ukuba izilonde ebese thuwise wayo afike ayinanga kubi ashikhehle elimhlophe kuyazazi umuntu onenwele ezimhlophe athi webani nginengane lapha ekhaya lami ingane yami lapha ekhaya ephukile ngicela uzongihlambululela yona ayibe kunjalo athi ngicela uzongihlambululela yona noma ungakhipha nje inkomo noma zingabantathu noma zibe zine uma ungihlambululele nje yona ngoba intombi ihlanjululwa ngendoda thetha nje wentombi ihlanjululwa ngendoda akubonge igama lonyasi manje uma ungasavumi dadewethu ngoba sifikile isivunguvungu khona igama nje likhulunywa umkhokheli ngeke ngilikhulume mina ngoba mhlambe ngizongibeka kabi kodwa likhulunywa umkhokheli uma ngabe sikubambile isivunguvungu uthi manje akwenziwe njani uma uthi wena hayi ngeke ngimgane mina umuntu ongangobaba kulezo intombi ke zakuqala bengaphenduli ubethi nje umnomzane mfowethu nginengane lapha ekhaya ephukileyo ngicela ukuthi ungihlambululele yona letha nje inkomo noma zingaba zine noma zibe ntathu ungihlambulule manje ungihlambulule yena ebese uyavuma ubaba wengane bengayike kumuntu onganayo inkomo esibayeni angibazi laba banamhlanje noma basenazo inenkomo so isibaya sikhona emakhaya obaba noma isibaya sami sekuyile phone sekuyile phone sekuyiyona nkomo khona ifoni njengathi ngena la eGreenstone ekuthiwa iSamsung Ultra ngazi 23 banibani leya phone ithi 35,000 leya phone lena ithi 35,000 kade ngibuza la eGreenstone uma ukwazi ukuthenga ifoni ka 35,000 lo 35,000 izinkomo engaka nazo ubani ongangitshela awumtholi umfazi Nkosi nami ngingo wakho
uvumile ubaba ukuthi kulungile ngakuthathela ingane yakho jabula afa nawo uNkabi unikezwa ivelete unikezwa ilamiji unikezwa imfathu ukuthi nathi adawuvumela phezulu uvumela phezulu uNkabi athi ayizikhona uma ngisuka logama ngiyothi fika ekhaya ngithi indodakazi yami ngicela ukukuhlambulula ngale ndoda ezaqala-ke intombi bezinganqabi bezithi baba kwenzeke njengoba usho beyingaqali ebethi cha kwenzeke njengoba usho Gosi Gosna Daba epheza ungavumi uma inhlanhluthi ikudonsela ophathe ngoba wena uphethe ukungcwele ngoba wena uyisitsha wena sonyazi ngoba wena wenziwe wabangcwele ngoba lapha ukhalo lwakho njengoba uyinazaretha njena uNkulunkulu uthema ethola wena wathi lapha kulolu khalo sekuyophuma abantu abayekungidumisa mina sekuyophuma abantu abayingcwele kuwe bese ngikuphe lo mphako sengihlala phansi ukuthi ungavumi kanye inkosazana yabe sifika inkosi yayibona ngikhomba ngakhanda yasifika inkosi yasiyakhuluma nenkosazana mayikhuluma nenkosazana yasiyavuma nenkosazana wahamba baya endaweni ethize yabo ekhoneni wafika wathatha umntombi bayo wasekuphela kanjalo mase kuthathile umntombi wayo lenkosazana base futhi sebehlukana bahlukana nalenkosana kwakuhle ungaphesheya kanti ngesikhathi ungaphesheya njena insuku kulenkosazana ziyasondela ziyashodwa wase kufika ukufa kulenkosazana yadlula emhlabeni uma ifika ngale la siyakhona mayifika lapha yana ezulwini lakubo khona izulu lakini khona likashembe ibongosi uma kuleli izulu ungenzanga kahle nakulela anowenze khona kahle makufanele ungene ngeke ungene lutho kude ndololwaneni ngeke uzungene uma ungenzanga kahle
lapha kini kwelikashembe noma manje njengoba kwakhiwa nje ithemba lethu ungakhipha hloboni umnikelo uthi ngiyakonikela ukuthi awakhiwe umuzi wasethemba lethu kodwa uma ngabe kukhona ichashazi lapha na ekhaya kini ongalenzi kahle uyothi mangabe ufika phambi kwaShembe uNkulunkulu oziqwenhlanu uthi Nkosi ethi mayefika athi uShembe usufikile mntanami athi nasi isihlalo sakho siyabenyezela ngoba umsebenzele lo nkulunkulu wamsebenzela lo nkulunkulu wenza zonke izinto ezinhle wenzela uNkulunkulu ma uShembe ethi nasi isihlalo sakho hlala kuso ebese bethi abazali bakho uyihlo noma umkhulu wakho noma ukhulu wakho athi hey wena wozala khumula lo ngubo kaShembe khumula lo ngubo kaShembe wena siyabona ubunikela impela wena unikela impela kuShembe kodwa wena lapha ekhaya awubungangeni lapha la kamfowenu futhi wena mabungangeni lapha kamfowenu wathi wena enganeni zakho zingangeni lapha na kababa wakho omncane ngoba umfowenu anizwani naye anizwani naye ngakho ningayi utshela izingane zakho uyazibulela uyaziqeda uzithi nya uzongena kanjani ezulwini kaShembe lutho ngekungena maningi amazwi Nkosi ayibusese nikuzwile cha